Досым, видео бастамастан бұрын мен саған каналға тіркел лайк басқандыға үміткені осы жылдың соңына дейін 500 подписчикке жеткім келеді. Ал енді видеоны көр, Among Us шықты, өте топовый видео. Давай, лайк басуды ұмытпа және каналға тіркел. Ал мен бастайым, давай. Приятно, прас. Бәріңізге сәлем. Сендермен мен Аликон. Достар, видео бастамастан бұрын сендерге лайк қой, подписка жасауларыңды сұрайым. Өйткені мен осы жылдың соңына дейін, достар, 500 красавчикке жеткім келеді. Ал біз қазір Among Us ойнаймыз. Лайктарыңызды қойып отырыңыздар, подписка жасап отырыңыздар. Но жаңағы... Но походу жаңағы адам. Достар, мен жаңа оффлайнда ойнағанда, мына адам доктор Чума типа. Или бұл скин, или не знаю. Короче, біз бастаймыз, достар. Так, достар, ё-моё, мен предателім. Да ну, достар, прикинь, прикол, капец. Каз болды. Мен предатель екенімді қалай істеймін, достар? Мен вообще ұқпайым. Ну ладно. Мен главный өзімді предатель екенімді көрсетпеуім керек, достар. И все. Они просто... Мен очень рет тығылып отырам, достар. Енді білмеймін не болатын. Мне очень интересно. Өйткені первый раз болып тұрмын. Первый раз не болып тұрмын. Давайте. Мені ешкім байқамады деп ойлаймын. Мен қазір короче, мына жерде даже люктарға кіруге болады. Это вообще офигенно. Так. Ё-моё. Прикол. Чатқа жатқан шығар адамдар, капец. Вообще прикол, достар, прикол, угар. Қазір көрейік, достар. Өтір, кто деп жазайық. Медпунктте, достар. Прикиньте, 3 адамда маған программа. Ой, вообще, жесть болады, жесть. Хорошо, что предатель болдым, а то каждый видео экипаж члена бола берген, это уже скучно. Қазір көреміз, достар, кімге берді, типа. Ё-моё. Көрейік. Так. До конца голосования еще 70 секунд. Солодеткен. Прикол. Бір предатель бар арамызда. Но это кто? Никто не знает. Қырым барамызда. Жалпы өткіземіз. Мынаны Так. Типа, ана жерде көп адам жүр. Из-за этого мен ештеңеге тиісе алмаймын. Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok omi, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok omi, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plaka 01 korkumuz dinle. Yazmak için yine yuttun bence. Hey torbacı bana versene borç. Olmaz lan valla malları peşin satıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyor.
Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz. Ben yazınca mı gol neşemiz yerinde. Siz ayrı tripte bense düşüşte. Halüs görüyorum ben bu sahnede. Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde. Hapı yutmayınca dönmüyor tekeri. Tribe sokma beni, sikerime beni. Gidin Heyecan abinize selam söyleyin. Tahtını sikiyorum ben de böyleyim. Demiş Adana merkezin sözler çalıntı. Moru kimden yaptı alıntı. O şişko menajerin ona söylüyorum. Bir satmadan önce adam gibi uyarıyorum. Sevenlerim bana şimdi desin eri. Ben o söze oluyorum sanki deli. Bize bulaşmayın bizde fide satmayız geri. Bize dis atanlara sekreto yok da yani bize sigara. Memurlar geliyor yat yere yat. Nezarete düştü al bir sigara yak. 10 dakika sonra baba ifaden alınacak. Sokakta yine нормально. Başına tetikçi kaldır elleri. Kopmaya devam baba ayık bizleri. İhtilale yazıyoruz evet sizleri. Ders matematik baba kafam trilyon. Bana soru sormayın ben hiç bilmiyorum. Ben nerede olduğumu bir an şaşırıyorum. Hocam diyor evladım gelsen kaşınıyor. Kafası güzelken banka soymadı. Bu olay bitmedi mevzu olmadı. Bir sigara çözün bana neşem kalmadı. Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok o mi patladı. Блин, капец. Sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Keyya isyan tetik. Burası Adana Seyhan. Yükselen sesleri gör. Burası Sarayenzalı. Блин, наумись па. Капец. Так, қазір барамыз осы растықпаймыз. Так, реактор. Реактор осылай. Реактордан өтіп кеттім мен достар. Реакторға барып. Капец, неге бір жерде? Так, мына жерде ештеңе жоқ. Демек үстіде. Бір ма? Бір. Блин, брю. Жа жібересің ғой. Бәрі оранжевға берген дейді. Көрейік қазір достар. Кімге береді екен адамдар? Так, 2 адам қалды. Блин. Соғып жегенсің ғой. Адамдардың түгелі соған берген үшін. Бару керек достар қайтты. Мен бірақ реакторды жөндеген болаттымын. Но білмеймін не үшін. Реактор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, енді бізге оружейшная дейм ма, ол қай жер? Ол үстіде. Так, мен столовайға бара жатырмын. Міне, мына жерде оружейшная. Міне, мына жер. Да, ё-моё!
Men berdim. Так, почти барлығы берді, только кроме Иисустан басқа. Ол сталқап достар, Иисус болды, ол не анандай. Достар, Иисус деген болды, типа, предатель. Бүгінге осы лайк қойып подписка жасаңыздар, достар. Сіздермен болған мен Аликон. Всем пока. Бізде победа. И лайк қойыңыздар, подписка жасаңыздар. Давайте. Всем пока. Hastasıyız dede. Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok omi.